دما خوش به بینرین هجای رو 27 آذر 2021 جه روزان روزا شمیه بویر او گشتن هری سرکه و هری بالکش کل سرانسر جهان رودانه اما حول بدن دنوا 20 دقیقه جنوچین جهان ده شوار پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا کما بتوکیا کوالسیون نامنتوی یال دجی چتین داعش و سه آذر به مجارا دوماندنا زختن لسر برماهین چتین داعش لسوریه و عراق بجوین دولتین یک بین آمریکای راگهاندن که اوی ارکا خواهین تیک برنا داوی آنینا لداعش بتومینن. وزارت درویا دولتین یک بین آمریکای بداخلینیه که راگهاند که وزیر درو آنتونی بلینکن جیگر وزیر بلژیکای او وزیرا کارین درویا بلژیکای سوفیا ویلیامز دی بجداری جوینا وزیرین درویا کومین بچوکیا کوالسیونا نامنتوی یار دژی داعشی ببند. جوین و سه آذری پیک ورم ده جوین ده دیری بازین دوماندنا زختن لسر برماهین داعش ین لی عراق و سوریه و تکوشینا لدشی ترورین رکخستن ین لدورین دن لدناوا افریقای دشی ور نقاش کرن هر وها ده خطن قالنت ین خباتین کوالسیون ده آلیه پیک آنینا اولهیه چکدارین تروریستین بیانی و فینانسه کرنا تکوشینا لدشی داعش دشی ور نرخاندن. وزارت درویا آمریکا یا راگهاند کو دولتین یک بین آمریکای اندام که سرکه کوالسیون نامنتویه کوجه 83 ولاتان پیت او و سوزین خوین تونکرنا دائمی یا داعش لتواهی دورین جهانی جی بجهبینه. دناوا دولتین یک بین آمریکا او طالبانی ده جاره کردن روش آلوز دبه او پیامین گفخوارنه جه دست بکریه سروک دولتین یک بین آمریکای بایدن راگهاند و کشنا هیزر وان ین لافغانستان حتی یکی گران زحمت لدجوی طالبان گفخوار و گود گر و کشین حتی دماهاتی دیار کرن پیکنه اوه دست به شر بکن جاره کردن لافغانستان نشانه درکتنا شرک دمدرش تخویا کرن. بدرباس بونا روژه دما پیمانا دناو برا دولتین یک بوین امریکا و طالبان ده نیزد به طالبان لبنده کو دولتین یک بوین امریکا لشکرین خواه حتی یک گلانه جوغلت وکشینه جنهاوا ایدی پیام عاجزی دناو برا آلیان ده خواد ده در طالبان تکلداری مجاره دا خویانی اگدا و هاگوت ماينا لشکرن امریکای و بشک جی ناتو ل افغانستان دیوات ها دوام داگر کریه ریا هری حسان یا داوی آنینا شر ل افغانستان بیک آنینا پیمانا لدوحایه ما پیمان پیک آنی و عمل بندینه که امریکا جی پیک بینه اف داخویانی پشتی سروک دولت یک بوین امریکا جو بایدن دیار کر کو وکشینا لشکرین وان حتی یک گلانه جه افغانستان زوره هات داین بایدن هر وها آنی بو زمان کو تا آرمانجه که وان یا ماینا دم درج لافغانستان جی تنیه طالبان راگاند کو گر وکشینا هزن بیانی جناو افغانستان لگوری هاتی پلان کرن پیک نیه و جاره کدن شر دست پیوکه امن چار بمینن کش بو پاراستن ولات خو بکوین نوا شرکی لشکری و تکوشین خویات چکداری بدومینن افغانستان یا افغانانه کسک نکارش در و دستوردان بکه و سیستم کنو لسر فرض بکه strong actions in order to prevent China from profiting off of its horrific human rights abuses in Xinjiang. هری داوی بردفکا کوشکا سپی جین بساکی دداخویانیا چاپمنیا روزانه دل سرمجاره بر سوا پرسین روزنامه واناندا
پساکی بالکشان سر روشا آلوزیا لأفغانستان وها گوت گر لروش افغانستان وره تماشا کرن حتی یکی گولانی درکتن زحمتا بایدن جی افگوت ام ناخوازن افغانستان جاره کدن به بجنت تروریستان ام به هوالبند و شریکن خویین لهری میره دناوا دانستان دناندنه لی بایدن هینا بریار خویا داوینه دایه پیمانا دولت یکبوین امریکا لگل طالبانی 29 سباتا 2020 ده سردما رهبری دونالد ترامپ ده پیک هات. لگوری پیمانه وی هزن امریکا حتی یکی گلانه جوالت وکشه. ترامپ بیکو به هوال بندین خواهی ناتوی را بشوره اف پیمان امضا کربو. دناوا در باسبونا ساله که جه پیمانه را 5000 گرتین طالبانی هاتن بردان و طالبان جی 1000 کسین گرتی سربست بردا. امریکا جی جمارا لشکرین خواهین لحرمه حتی هاسته که بر بچاف کم کر. بله دولت ترکیه داگیرکر جبو پیک آنینا آجاندهین خواه دناوا تفگیری دیا کو چتین کو برنه لیبیای و جاری در بازی مالیه بکه لبارگاه طرابلسی یا لیبیای چته جوی بریاری بهرز بنا او دخوازن ده زوتری دمینده لولات خواه وگرن. للیبیای تبی آواکرنا حکومت آواگوه زوبانگن هندورو ناف دولتی چته او هزین بیانی حیانها جه خونه لویانه. لیوی داوی درکتی هولی کو ترکیه چتین خو او بتایبت انج سوریه آماده دکا کواند باشور لیبیای رواگوه زمالیه وی که هر سکناف خویی لگل چتیان دای در لگوری آگاهیان چتل بارگاه فاکولته سربازان آل طرابلسی لدجی بریارا چوینا مالیه درکتنه او داخوازی آوگرال سوریه دکن نوچین وگو هستنا چتیان بو مالیه پشتی بانگا وزیر دروی فرانسایی ایف جان لودریان آدر خستنا همو چتیان جلیبیای بچند روزان بلاف بونه بی کوجمار وراناس کرن. لگوری چاودیران مالی هریمک دیروکی یاد استلاتا فرانساییه و هبونا چتیان لی گفیل برجواندین پاریس دخواه. چاودیر هر وحاد بیجن کو نزبونا ویداوی یا فرانساش ترکیه جتر ساتیک چونا برجواندی او دوسیایا تندروان تکرین و اپراسیونا بنچاف کرنا چالکوانین کرد لفرانسایی دکوه چارچوویا رازی کرنا ترکیه. ترکیه پشتی کتنا داعشی لباجار باغوزه دیرازوری بری پسولیا تندروی دایا پارزمینا آفریقای دالوان دوران آرمانجو آجنده این خوین سیاسی پیک بینه. لباشور مصر دو ترینین ریویان لحف قلبین سهو دکت جانا خواهش دزان او 108 کس جبریندار بون پشتی ویکی ولاتین عربان پیامین سرساخی جبو خلک مصر وشاندن. وزارت تندرستی یا مصر بداخلینه که راگهاند کو لوالیا لولایتا سادجوی دو دانه پشتی نیورو ده دو ترینین ریویان لحف قلبین وزارت دیارکر کو بویر به 406 کیلومتریان لباشوری پایتخت قاهره قومیه ده قضایی ده سودی کسان جانا خوش دزدانه او 108 کس جی بریندار بونه وزیری و گوهستنی یه مصری راگهاند که وان اوستاین مکانین بنچاف کرنا او جبو پاشگوه کرنا هیجی داخواز آوا کرنا کمیسیونه که کر سرکماری مصری عبدالفتح السیسی جی به ریا پیامکل سر حسابی خوی مدیا جواکی گوت کس او آلین بوین صدما قضایی و بی کدم درباز و ببین جزا کرن هری داوی دنهی کانون 2020 ده جاره کدن قضایه ترینی پیک هات با او 22 کس بریندار بون پشتی بویری جهان عربی جی پیامین سرساخی هاتن وشاندن اردن، عراق، بحرین، امارات، تشکیلات هفکاری اسلامی و پارلمانتوی عربی جی پیامین سرساخی جبو خلک مصر وشاندن. ریا بازرگانیا دریای دنابرا دریا اسپی و دریا سورد هاتیه گرتن سدمی وی که جی کشتیه که مزن کو بقاسی 400 متریه لناوا قنالا سویشی لسر آخر اونشتیه او یک بویه سدما بسادان کشتین بازرگانیه لدورین دنین قنال آسی ببن او کمیسر هف ببن خباتین جبو درخستنا کشتیه ددومن لی سکرتری گشتی یا اودیا کشتیوانان یا ناونتوی هشاری دا کو او یک وید استا هری گردونی ده باندوری بخارب داوا کرن. کشتیا 400 متر دریج و 6 متریان فره یا بناوی اورگرین یا برهلگر قنالا سویس فلج کریه. کشتیا گولی سر آخر رونشتی
بویە سەدەما ئالوزیەکە مەزن یا بازرگانیە. ji bo ev pirsgirêk di zûtirîn demê de çareser bibe, bi rojane operasyon derxistina kişteyê têne kirin. Li aliyekî barên jî kişteyê têne vegostin, li aliyê din jî li her vebjêrkindin yên xelaskirina kişteyê tê xebitîn. Şîrketa gojvenêrîna kişteyê berpirsiyare ji bo xelaskirina êvêrgirîn hewlî de 20,000 metrekab xiz ji derayê derxîne. Ev yek jî têwataya mesafeya herêmeke meznahiya 8 hewzên melevanî yên Olimpiyatê. Pisporên derbarê lêkolîna li ser kişteyê wiha gotin, kişteyê ziyan nedîtiye, lê li cihê gorawstiyayî wekeke virekê xwelêgirtiye. Bi rûniştina kişteyê ya li ser axîre, yek ji rêyên herî bi tevger ya bazirganiya got Kanala Suez ji bo demekî hatiye girtin. Rojane bi bihayê nêzî 10 milyar dolar pêwîstî di kanalê re derbas dibe û ev yek jî beşeke sereke ya çavkaniya aboriya Misrê pêktîne. Li gorî nûçeya tora CNN sala 2020 bi giştî di kanalê re 18,800 gemî derbas bûne. Bigirtina kanalê re bi zêdan gemî li ber kanalê asêmane û li benda vekirina rêne. Her çi qasî hinek kişteyan berê xwedan riya honborna jî lê ev yek bi qasî 12 demijimêr ji wan di dewinda kirin. Sekreterê giştiyê Odaya Kiştevaniya Nav Netewî ragihand ku ev yek di asta gerdonî de bandora xwe bidekirin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden ji bo civîna avhawaya Nîsanê ku wê pêk were tevî Serokê Rûsyê Vladimir Putin û Serokê Çînê Xi Jinping vexwendiname ji lîderê çilt welatan reşandin. Serokkomarê Tirkiye Erdogan ji bo civîna 22-23 Nîsanê ya avhawayê hate vexwendin. Koşka spî di daxuyaniya li ser mijarê de dayî de wiha got. Civîna lîderan wê ji bo rewşa avhawa û aboriyê gaveke baş be. Biden bank li Serokê Dewletan kir ku têkildarî têkoşîna welatên wan ya li dijî avhawa dosyeyan amade bikin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Biden di daxuyaniya çapemeniya îro de ragihand ku lîderên Rûs û Çînî ji bo civînê hatine vexwendin. Her wiha peywendiyeke telefonî li gel Serokwezîrê İngilîstanê Boris Johnson jî pêk aniye û got rojava sereke wê krîza avhawa be. Civên wê biriya video konferansê pêk were. Peymana Parîsî ya avhawa 2016 ji bo têkoşîna li dijî germahiya avhawa bi hatina gelhevya nêzî 200 welatî pêk hatibû. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê çarî mijdara 2020 ji peymanê derket û bo welatê yekemîn ku ji peymanê vekişayî. Bi peymana avhawayê ya Parîsê re têxwestin rêja germbûna cîhanê bi du plan were daxistin û rê li pêşiya karasetê were girtin. Îro roşa berxwedana netewî ya artêşa Myanmarê ye gel li dijî artêşê diqîre û artêş jî xwînê dirêjîne hêzên ewlekariyê êrişê xwepêşandiran kirin û 56 kes hatin kuştin. Myanmarî li dijî artêşa darbekar û ji bo serbezberdana endamên hilbijartî yên hikûmeta ku hatine girtin her roj diqîrin. Xwepêşandiran anîn ziman îro 56 kes di encama êrişa hêzên ewlekariyê de hatine kuştin. Tenê li Yangonê 12 û li Mandalayê jî 8 kes hatine kuştin. Kuştiyên din jî li bajarên Pakoka, Petihan, Maketla û Kayongpangê pêk hatine. Ji yekê Sibatê ve artêşa darbekar xwîna gelê xwe dirêjîne. Jimara giştiya kuştiyan gihişt 387 kesan. Li gorî nûçeyên malpera Myanmar Now di xwepêşandanên îro de zêdê 16 kesan jiyana xwe ji dest daye. Artêşa Etûpya ku êrişê Tigray kir û xiste bin kontrola xwe welat veguherandiya cihê tacîzê tenê li 5 navendên tenduristiyê zêdeyî 500 bûyerên tacîzê hatine tûmarkirin. Ev bûyerên qalawantîne kirin hemû bi awayeke komî û li pêş çavê malbatên wan hatine kirin. Netewên Yekbûyî ku bi gel Etûpyayê li ser îdayên komkujiyên ku dest bi lêkolînê kirî vê carê rastî bûyereke dinya hîn zêdetir pêş hat. Netewên Yekbûyî hişyarî da ku ji ber rewşa şer û kêmderfetiya di warê tenduristiyê de dibe ku rewşeke hîn xerabtir derbikeve.
آلیکاری کوردیناتوری آلیکاری امروی یا نتوین یکبوی یا اتوپیای ویفی سایت گوت لگوری افاده جنین کو لشکران ایریشی وان کری لهرمین بویرین کومیگین تجاوزی پیک هاتنم جن لپیش مالباتین وان هاتنه تجاوز کرن او جبو خورد جمالباتا خواه لپیش چاوی تجاوز بکه لشکران گفلی خواریم جمارا دانین کو جه خواه دراپوری ده دیگره جی 516 لی تخمین کرن کو دانیا راست قد بقاد جویه کی زیده ترم سرک وزیر اتوپیا آبی احمد جی راگاند بوکو اوی لشکرین او یک پیک آنینه ورنجه ساکرن ارتش اتوپیا چاری مجدار 2020 ده لدیجی هریما تیگرا یاکو 30 سالن جالی انیا رزگاریا گل آ تیگرایی و دهات پاراستن کرد 28 مجدار ارتش کت پایتخت تیگرای مکلی او وی که هشت کو زیده 900,000 کس کوچبر ببن هر وها زیده 75,000 جی در باسی خاکا ولات جیران سودانی ببن وزیر کاری درویه دولتین یکبوین آمریکای آنتونی بلینکن جی لسر ایریشا اتوپیا یا لدیجی تیگرای بقر کرنا نژادی پیناسه کربو او حکمتا اتوپیا جی او یک رد کربوم ویروس کرونا یا کو جهان دایا برخواد تواهی شوازا جیانی ده باندوره که نباش دایا آوا کرن یونسکو جی دیار کر کو 100 میلیون زاروک جبر ویروس جدبستان دوربونه او فیری خواندنی نبونه ریچخستنا پرورده زانست او چانده یا نتوین یکبو یونسکو درباره باندوره ویروس کرونا لسر خواندنا زاروکان راپورا کو آمده کری اشکره کر ریچخستنی دیار کر کو جبر ویروسی 100 میلیون زاروکی نکاری فیری خواندنی ببن لگوری لکولینین بری ویروسی ده سال 2020 ده دهات تخمین کرن کو جمارا زاروکی نخوانده کم ببا او جه 483 میلیونی دا که و 406 میلیونی لیش بر ویروسی جمارا زاروکی نخوانده گهشته 584 میلیون زاروکان لگوری پیشکتینین 2 سالین بریا ویروسی جسدی 20 جماری زاروکان نخوانده کم ببوم ریچخستنی دازانین کو تواهی ولاتین اندامین ریچخستنا یونسکو جبو کرونا ی دبستان راوستاندنه او باندوریا درنگ هشتنا پرورده زاروکان به فلاکت بنافکر ریچخستنا پرورده زانست او چاندی یا نتوین یک بو یونسکو ده 29 آداری ده و به وزیرین پرورده ین ولاتین اندام را بجوه او دوزین گردای پرورده جنی خاش بکم پارزمین آفریقا هر چقاسی دروژا ایرو ده جان لی زحمت و هجاری زیده یه لی دوار لاوران در رنگینی که خواه پرجده او خوش هیه یک جلاورین کو خواه مزنا انگو مزین دارستان دبینه جه فیلن لینها فیلن لآفریقای جه سیان دوی وان کم بونه ددمه که نیزده جه دبکو اف فیلن کو لآفریقای به تمامی تونه ببن دارستان افریقایا به دنگ فیلان دنالیا روژ بروژ شاهدیت نبونا واندکه لگوری راپورا سازیا بناو یکیتیا پاراستنا خوزای یاناو نتوی UICN که بونا هنجورین فیلان این الافریقای گیشتی آستاج صدی حیشتی دیلسته سور آری خستنی ده کل سر جورین دبن خطریه دنهاتی آماده کرن به تایبتی اشارت بروشا فیلان تی کرن لگوری راپور فیلن دارستان افریقای گو بگرانی دارستان روژ آوا و هرم ناوین این افریقای نه جورین وان دنوا 30 سال داویه ده برجای جسدی 86 کم بویا فیل ساوان ای افریقای گوه که حیوان هری مزن ای لبجاهیه یا دروشه که همان مترسیداریه ده لأفریقا سال 1907 ده بقاسی 1.5 فیل هبون افدانه حتی سال 2016 داکت 415,000 افجی تیواتیا جسیان دو فیلان تونبویا دوی مجاره ده 2 سدم درد کفن پیش لپار زمینه بکیم بونا نفوس را قادن دارستانی بلس کم دبا جبرگو قادن وان این جیان تونه دبا فیلن دارستانی ین افریقای جی کم دبن
سدمکه دنجی کمکوژین جبو بازرگانیا درانی فیلانه لگل تدبیرن جواکا ناو نتویجی هر سال جبیست حتی 30,000 فیل به وی آرمانجتین اکشتن. لگوری سازیا بناوی Save the Elephants و سروک کما بسپوران آدبن سیوانا UICN ده بنسون اوکیتا اوما افکین بون داستک جدیده یا و مطرسیه برنگکی شین بر راد خبر چاوان. بله بینرین هجام لبر دیگه جن داویا 20 دقیقه جن و چند جهانی و دو بجین حتی روژا سیشم جاره کردن ورم پیشیا و ببینند نواخیر و خوشیده هر شاد بختار بود.